निर्भर बनेगा इसमें जरूरत है Kamaulai Town Dorbar Kalarai ban Khang Pelong ya kajingelang pai ba Hamaulai constituency like no ikadensan common platform hadin kajing emerging mut baron riungut ki kertong ki ban ya aireng sya district council chairman Kamaulai Town Dorbar ba herlambok war la batai bala Shim ya karai ban Khang yo mi kinu jing thot na benta ki samla ki bedang Pynkhreh ban ya khon ya ka Eksamin jong kebut kane karai ke bala kershan da barok ki kertong kalawan hadin ki jing sngo kya na kaliang kinong shnong ki kimi ki pa berkinong hikai ke election jika KHASI Hills Autonomous District Council kan long haka apawai tarik urampang bat ke jing nyau vote kan long haka apasau tarik urampang nang nis kmat kin sedang ki Eksamin di Khynnah ke but happening jong Eksamin ke embos la ai notification untuk 9 November hab kin sedang ki Eksamin untuk 10 tarik dia in between happening jong kata kawan ki election ka puitering dia kemut ketika pon ke bathem bah kata ka jengkan bas election but kan Pynthut kan duit ai ki Khynnah ni exam dia kum kirang baslong nilai song nilai perkhan ba katong dorbar ba nilai ra dengan khot ki kandidat but kilai toilet mening kesni hakmat jong ki nilai keren nilai pendi jengmun but da ka jeng hunlang kejingnya menjurlang ke jong ki iwe hadin wi kandidat yang berkeran berpau bagi hak kita Hashwa ban yo election